referred Advocate Maribolla Mphatlele o gateletse gore ga go sepe se se phoso ka tshwetso ya go gololwa ga Zuma ka parole ya bolwetsi le fa katlanegiso ya boto ya bogakolodi ya merero ya parole ya bolwetsi e nnile kgatlhanong nayo o ngangile ka gore pegelo ya boto ga se lebaka le le swetsang gore bolwa ga parole ya mothale ono. Mphatlele o tsweletse ka gore pegelo ya boto ke tlaleletso ya dipegelo tse dingwe tse di abetsweng mokomishenara wa bosetšhaba. Boto e atlanegisitse gore Zuma o na sa nonofela go ka golola ka parole ya bolwetsi. And the report by the medical advisory and parole board therefore cannot be the one that makes that determination as to whether the sentence offender is terminally ill or not. That report is an additional one wherein it will make a recommendation in terms of whether medical parole should be granted or not. So therefore it is not binding on the National Commissioner. It has been as it has been submitted by the respondent. Fa ane a bua kwa Kgotlatshekelo Advocate Dalempofu yo a neng a emetse Zuma a re maemo a mmuelelo wa gagwe a na mo letlelela go gololwa ka parole ya bolwetsi ntle le pelaelo epe. O ngangile ka gore dingaka tse di neng di tlhatlhoba Zuma di ne di tutubetse gore a ka kubugelwa ke bolwetse nako nngwe le nngwe. Advocate Mpofu a re ga go ka tsela e mo commissioner wa bosetšhaba a ka tlamiwang ke katlanegiso ya boto ka teng. Read that question before the question mark alongside the act. It says, is the offender, Mr. Zuma, suffering from a terminal disease or condition? And I'm saying it's a which is chronic. That terminal disease or condition, is it chronic? Yes.